Drugarice i drugovi, dame i gospodo, čast mi i zadovoljstvo pozdraviti ovakav skup. Ja sam Ismet Mehanović, diplomirani inženjer tehnologije, dolazim iz opštine Osmaci, jedne male nerazvijene opštine, kao što je kolegica rekla, da se kandidujem za odbornika. Iniciralo me to što do sad iz mog naseljenog mjesta, gdje 100% žive povratnici, od osnivanja opštine nikad niko nije bio odbornik. Mislim da jedan odbornik može puno toga inicirati, da se uradi. Naš kraj je poljoprivredni i borit ću se da, ako prođem, da dam veći podsticaj poljoprivrednicima kako bi ljudi mogli normalnije živjeti. Nisam se naročito spremao za ovaj govor, nisam očekivao ovako nešto, ali još jednom kažem, čast mi je pozdraviti ovakve ljude na jednom mjestu i živjeli do pobjede.